Hello, I'm Dr. Onur from Mega Dentist, and I have news for you. After our last visit to Minneapolis, Minnesota, we are coming back on November 21st, 22nd, and 23rd. If you have any problem about your dental health, or if you are not sure about which treatment plan is good for you, we'll be happy to answer all your questions. With our doctors, we make the best treatment plan for you to make your smile beautiful again. See you there. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شالية الصومالية يكوسوغان مينيسوتا مينيابوليس ورقاد فرحة بان يومنا وحنا ديكو بشاريننا إن دختر كميجا دنتيست وينوغو إيمان دونو مينيسوتا مينيابوليس كوبي لاتانكا إلا ستحي لاتانكا نوفمبر halkaasuu inooga furin doono adeegyo bilaasha oo ay ka mid tahay raajo iyo eegitaan fursadda qaaliga ah ka faa'iideysta